مرحبا جو همیان را مجارا وی پودکستی لیلا و موزیکا کردانه بله گلک لیلای نافدار هنه از هنک بحث آنجی بکم لزیدتر ده موزیکا کردان دا لیلا چاوا به چند آوای جیه کرتیه از در حقی وی مجاری دا باخفم ده موزیکا کردی دا آنجی کردان دا گلک ستران لسر لیلا آنجی به ناو لیلا هاتن افراندن و گوتن لگوری من امنتشتک عجبه ده زانین لروجلاتا ناوین چیروکا لیلا و مجنون گلک بناو و دنگه ده چاند عربان دا یا فارسان دا یا کردان دا یا ترکان دا اف چیروک ده زانین که هنک وی ببیجن لیلا و مجنون چیه مموزین کردان هیه چه حوجه به لیلا و مجنون راسته مموزین کردان هیه او به تایبتی جی به نویساندن و شروع شاعر و علم مزن احمد خانی نه تنی دستانک اوینداریه هین واته اک خواه کور دور سیاسی و جیواکی جی هیه و لوما هینجی جعالی گلک کردان و تیزانین شوپاندن و وک پیروستی قبول کرن. او مجارک جدایه امیر و بحثا لیلای بکن. لیلا پیوا لیل و عربی و تی خوش شوه. دم ام دبیجن لیلی انگو ام دبیجن آ شوه. لیلا جی شوه هری تاری. دبه کج بروی واتی به لیلا همان دمی دا وک جنا خودی پورن رش و خوشیک جی تی قبول کرن. دیسا دبه جبر چروکا لیلا و مجنون به هنک جران وک آرگو کسین کو زیده عاشق بونه آنجی اویندارن لوما جی هنک عقل سوکن لیلا جبوانجی تیب کرانین ولی لسر پی و لیلا و قاس پسه مجار نوش خواه ام دست به مجارا لیلا کردان بکن دمن بحثا لیلا چاوا جوانی دکن بگومان شوان پرورتی بیرامن از باورم جبو پرانیا کردن باکور و سایه مروف دکاره و هاجی ببجه اف ستران به دنگ شوان بو کلاسیکه کی کردین کردن جبو چاند و موزیکا خو حساسن هر تم له چاند خو خودی درد کevin او خودی هستن نتوینه آنجی به درد و کلین کردان را مجولن و ستران هر تم به شوان زانی بون او هینجی وساد زانن بله هم شوان گودار بکن شوزستانه بفرن لکولانه ایم شوزستانه بفر لکولانه یارم زور جوانه شاو جوانا لیلا خانومانا لیلا 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 هی 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 ما شوان گوهدار کرو هنک تشتانج لسروی مجاره گوت لی دوی ام مافی کسک گلک هجاجی نخون لور او ستران بریا شوان جا آلی ویوا هاتبو گوتن او قاسی شوان نبجی هاتبو زانین و بلاف کرن بحثا کی دکم بگومان بحثا حسن زیرک دکم وک پاشناوی خواه جبو چاند و موزیکا کردی راستی جی زلامک گلک زیرک بیه قاسی تیزانین چاوا جوانی لیلا به دنگی وی هاتناسین و بلاف کرن حسن زیرک کردک روجلاته لباجار بوکان هاتیه دنی به گلک درد و کلان مزم بیه به خزانی تونبون و ظلمه لوما جی دمک بری خواده ده باغدای و لور دست بخواته ده که دنگی وی جی ده گوتن که لور هاتیه فرق کرن چون ده دیسا بری خواده ده روجلات دما کمارا محباتی هات آوا کرن ده چه محباتی لور گلک بر همین هجا به هست نتوی آفراندیه وک میناک نشتمان Katırken faşist bejin ya Ankara'nın taşına bak. Ev cindiştimana zirek hatiye dizin. Ve gelek berhemin din en hatine dizin. Pişti tekçuyuna kumara muhabbeti zirek derbasi Tahranı biye u demekle radyoya Tahranı jixebetiye. Pişra bigrani be derd u keşmikeşiye jiyan rojana ramıjil biye. Sala 1972 da jiber kanseri angu pençeşehir reş çüyese dilovaniya xwe. Te gotin ji hezarê zêdetir berhem li paş xwe hiştiye, divê gelê Kurd qedr û qîmeta kesên wisa hîn zêdetir bizanibe.
Dema hûn goyê xwe baş bidin stranê bi hêsanî fehm dikin ku gotinên stranê ne bi Kurdiya Bakur e, bi Kurdiya Başûr û Rojhilat e. Rastî ez wiha bibêjim baştir e, bi zaravay soranî ye. Lewra baş binêrin di stranê de tê gotin ku çawa ciwanî Leyla bi kurmancî ew tê wateya çawa xweşikî Leyla. Ciwan bi soranî maneya xwe xweşik, rindik e. Lê bi kurmancî ciwan ango xort, ango temenê xortanî û ezebî. Kayîca jî Leylaya ji Hesen Zîrek em gotar bikin. هەوران کۆبە کۆیە هەوران کۆبە کۆیە دەخوێنێ هاڵۆیە دڵمەفتەلای تۆیە بۆ تۆ مردم لەیلا چاوە جوانە لەیلا ڕۆکەوانە لەیلا 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 هێ 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 هەوران تێکیان دەخوڕی هەوران تێکیان دەخوڕی مەمکان کراسیان دەڕی نەمری دایکی کوڕێ بۆ تۆ مردم لەیلا چاوە جوانە لەیلا ڕۆکەوانە لەیلا لەیلا هێ 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 ئەم شەو زستانە بە فرانگر کۆڵانە ئەم شەو زستانە بە فرانگر کۆڵانە یاری من زۆر جوانە بۆ تۆ مردم لەیلا چاوە جوانە لەیلا ڕۆکەوانە لەیلا لەیلا هێ 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 هەوران گازە گازە هەوران گازە گازە دەخوێنێ گەڵوازە یارم خومارێ نازە بۆ تۆ مردم لەیلا چاوە جوانە لەیلا بڕۆکەوانە لەیلا لەیلا هێ 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 بریا هەر نەمدیبای بریا هەر نەمدیبە دەمدینەم ناسیبە ناسیم بڵێ خۆمە ناسکۆ بڵێ لەیلا چاوە جوانە لەیلا ڕۆکەوانە لەیلا لەیلا هێ 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 لەیلام لە بۆ بانکەن لەیلام لە بۆ بانکەن وەک لەیلە چاوانکەن دەردێ من بیمارکەن چاوە جوانە لەیلا چاوە جوانە لەیلا ڕۆکەوانە لەیلا لەیلا هێ 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 هەوران کۆبە کۆیە هەوران کۆبە کۆیە دەخوێنێ هاڵۆیە دڵمەفتە لای تۆیە بۆ تۆ مردم لەیلا چاوە جوانە لەیلا ڕۆکەوانە لەیلا لەیلا هێ 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 دەڕۆ ئەمڕێم نادیوە دەڕۆ ئەمڕێم نادیوە بەفرم لێ باریوە یارم لێ غەمڵیوە بۆ تۆ مردم لەیلا چاوە جوانە لەیلا ڕۆکەوانە لەیلا لەیلا هێ
يارم نازدارا لدور رادم دیارا بو تو مردم لیلا چند جوانی لیلا خانومانی لیلا لیلا بله قید زده نباش بو به مناسبت دخوازم تشتکدم ببیجم دویج بو حسن زیرک خبات گلک هجا بکرن وک میناک سرناوی موزه کی وره آوا کرن آنجی همو بر همین وی دویج نووا بکم کرن و دنگ و قید نوی هم باشتر بکرن نزانم لباشور کردستان خبات اکوسا هیا آنجی تونه آنجی بیه آن نبیه آنجی نیت اکوسا هیا آنجی تونه هکه hatı bekirin malavan avabe ne hatı bekirin jî ez dibêjim bêkirin baştir dibe. Piştî van gotinan li ser Leyla Ciwan berdewam bikim. Kurdên bi taybetî piştî salên 2000-an hinekî Kurdên bi çanda popülerite gihîştine bawerim bi piranî vê stranê bi dengê kardeş türküler jî bihîstine û guhdar kirine an jî bi wan dizanin. Ew bi saya fîlma Yılmaz Erdoğan aku bi navê Vîzontele bûye. Lewre ew muzîka vê fîlmê jî bû. Tenê nekurt bawerim gelek Türk jî wisane yani Tirkên fîlma Yılmaz Erdoğan temaşe kirine û bi hebûna Kurdan agahdar bûne an jî vê stranê bi kardeş türküler dizanin. Li ser vê mijarê dizanim ku hinekî Kurd Yılmaz Erdoğan rexne dikin gorî îddiayên wan Yılmaz Erdoğan çanda Kurdan di çarçoveya asimilasyonê re bikartîne an jî dejenere dike falan. Yani hinek rexneyên wisa tûj hene ez naxwazim tevlî van mijara bibim lê ez tenê dixwazim bibêjim tişta xweş ew e ku kardeş türküler û Yılmaz Erdoğan vê stranê ew qas jî nexistin nav dest û linga wek tişta İbrahim Tatlıses, Mahmud Tuncer falan anîn serê Şemamê wek mînak. Min got Şemamê tiştek hat bîra min bo were parve bikim rojek bi zilamek Tirk re daxivîm mijar hat ser stranên Kurdan falan. Zilam vegeriya ji min re got ez Kurda baş dizanim mînak mer şawan netewî Şemamê ye. Ez matmayî mam û min tenê got kek wele tu Kurda baş şaş dizanî. Yani gotina me ew e ku hinek jî wisa dizanin. Em berdewam bikin mijar ne Şemamê ye mijara me Leyla ye. Tê zanîn hinek stranbêjî navdar hene ku eslê xwe Kurdin lê bi Tirkî distirin lê tenê bi Tirkî bistiriyana ne xem bû. Ew gelek stranên Kurdî jî didizin. Belê didizin û li ser muzîka Kurdî gotinên diguarînin û gotinên wik û vala yên bi Tirkî li ser dinivîsînin. Wek mînak Özcan Deniz û Kürşat jî ji wan kesanin piştî fîlma Yılmaz Erdoğan û Leylaya Kurdî bi deng bû van zilamên bextreş rabûn Leylaya Kurd kirin Tirk. Çawa bi xwe bûne Tirk xwastin Leylayê jî bikin Tirk. Him jî bi navek gelek ecêb bi navê Çawiş Xizî Leyla. Belê ew bextreşî jî hat serê Leylayê. Lê nexeme Kurd Leyla Ciwan hîn jî keçek Kurd dizanin û wisa lê xwedî derdikevin. Tenê ne kesin eslê xwe Kurd hinek faşîstên Tirk jî muzîka Kurdan dizîne. Demên pişta heke derfetê min hebe ez ê li ser vî mijarê jî podcast amade bikim lê hûn dikarin li ser YouTubeê jî hinek agahiyan bi dest bixim di vê çarçoveyê de dixwazim we agahdar bikim Hatice Özhan jî li ser vê mijarê nivîsekî gelek baş nivisandibû pêşniyar dikim ku hûn jî bixwînin li ser malpera gazetê Duvar hatibû çapkirin ew nivîs. Belê min got Hesen Zirek şivanperwer kardeş türküler tenê ne ev gelek kesî din jî Leylaya Ciwan strandine mînak Hemî Hacî bawerim bi taybetî Kurdên Serhedê bi saya dawet û hinek şahiyan ve strana Leylaya Ciwan bi piranî ji Hemî Hacî guhdar kirine û wisa jî dibe bizanibin. Yekê din jî Ehmed Xelîl e ew jî hema wek Hemî Hacî vê stranê distire lîsa Koma Rozerîn wan jî Leylayê bi şîrovekî ecêb strandine. Lê belê bêguman evên dawî min behs kir gorî dîtina min gorî şivan û kardeş türküler bi qaliteyekî 2-3 derece belkî hin zêdetir kêm vê stranê strandine ka em mêja jî Leylaya Ciwan ji kardeş türküler guhdar bikin.
امشب شبزستانه بفرن کلانا امشب شبزستانه بفرن کلانا یاریم زور جانا تو مردم لیلا زور جوانا لیلا 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 بلی او قاسی بسمه بحثا لیلا جوان کر نهاجی هنک بحثا لیلای دم بکن لیلا لیلا بهاره دلی من زاره زاره لیلا لیلا ایواره هیویا تمه دواره تو بدوی تو نازیکی قیزا کردان چقاس راندی اف ستران هانی جی چقاس لدنگ آرام تکران هاتیه چو خوشک بوش دل دبیجه نزانم لیلا وی کی بو بهار هاوین پاییز و زبستان در باسته به لسکبا و تجاری نایی نزانم belki mamoste evineki bir bersiv destire, belki ji evineki pirozu derveyi mirov vek evineki welateki destire. Lê aliyê din hinekî Kurdên me yên belengaz vê stranê xweşik carna cuda fehm dikin gorî min, dibêjin ku aram dikran vê stranê bo Leyla Qasım strandiye, hinekî sebr bikin, em ê behsa Leyla Qasım jî bikin, beriya wê goh bidin aram dikran. Ev stran jî bi rastî gelek bi nav û denge qene be mirov dikare bibêje ku qasî Leyla çawa ciwanî ev stran jî yanî Leyla Leyla Bihare jî bi nav û denge û tê zanîn loma jî bê aram tikran ev stran jî aliyê gelek kesan ve hatiye strandin mîna kozan diyar belkî ev stran herî zêde bi diyar tê zanîn nizanim wek texmînek dibêjim lewre ew bi xwe jî gelek navdar e Wekî din heman stran ji aliyê Mehmet Aktaş ve jî hatiye strandin û her wiha bi rîtma Erbaneyê ji aliyê koma rîtmê ya ahûra û mîraz û koma ma û koma nûbûn ve jî hatiye şîrovekirin. Bi taybetî ev her sê komên xwedî şîroveyên gelek xweş û balkêş in pêşniyar dikim ku hûn godar bikin lê em hinek goh bidin koma rîtmê ya ahûra.
çıkarın Leyla Leyla tu bedevi dünaziki Leyla Leyla gece kuruda çıkarın Leyla 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 bahare dilemin zare zare Leyla Leyla bahare dilemin zare zare Leyla Leyla bahare evyazime göbere Leyla Leyla bahare dilemin zare zare Leyla Leyla bahare evyazime göbere Leyla Leyla bahare ناجی بحثا کلاسیکه کی کردی یادم بکم او عاید محمد شیخوه شیخو دبیجه لیلا رابو و دستیره ليلى لابو خدمي وركن قد دارو تجينين ليلى رابو خدمي وركن قد دارو تجينين تدل فريد الداريكن تدل فريد الداريكن تسهلام تفكر تسهلام تفكر ليلى جيت منا هنا قياني من كرتك شلا ليلى جيت منا هنا قياني من كرتك شلا مقودتش ودا هنا مقودتش ودا هنا قرند بسر كابلو كلا قرند بسر كابلو كلا وبشت وجهاتي باش مكسيت ناديتي وبشت وجهاتي باش مكسيت ناديتي فزي بالسار يا خالتي فزي بالسار يا خالتي قردنا بنت الترمتي قردنا بنت الترمتي Tu bûyî agirê dilê min, tu bûyî belayê serê min, Leyla, 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 ez çi bikim tu ji min dûrî, Leyla, Leyla, yara min hey. Belê ji wan kesên ku ji derd û kula Leyla dîn bûne û gelek bi fikar û efkarin, yek ji wan jî Şahê Bedo ye, ew jî gelek arabeksî ji dilê şewitî bi agir eşqa Leylayê destire. Kawa jî ji ber derdê Leyla gelek xemgîn e, çi dike bike Leylaya çavreş dengê wî nabîze, nazvire li lê mêze nake, loma jî kawa gelek bi gazîn û ji derdê Leylayê biye ozan.
لی از دبیجم تشتێک نەخرابە باش بێ تو بی ۆزان کەوە لێ دیسا jî kawa gelek diltijiye dema dibêje Leyla tu dibêje qey di hale loma wiha dibêje. û Hemê Hecî gorî min dema em behsa Leyla û muzîka Kurdî dikin divê em cihek taybet bidin Hemê Hecî lewra zilam ji aliyek we Leyla çawa ciwanî strandiye ji aliyê din ve jî du stranê wî hene ku mijara wan Leyla ye ango navê wan Leyla ye. Yek bi navê Leyla yar e yek jî tenê Leyla. Bejna zirav bilind e cavên beleng çirin de dev û lêvên şekirî min rabû xem û derd Leyla Leyla Leyla. Hemê Hecî wisa dibêje bawerim bi taybetî li serhedê Hemê Hecî gelek tê hezkirin û nasîn ma çawa dengek wisa zelal û paxişnê hezkirin dengê wî rastî jî xweş tê bi min. Hemê Hecî di strana Leyla yar da wisa dibêje Leyla Leyla tu Leyla minî tu delaliya dilê minî Leyla yar dünya elem tev dizane tu bermaliya mala minî. Tê femkirin ka Leyla Hemê Hecî jî bermala malê ye evînek wisa kambax û bêderman e ku xwîna reş dilê Hecî tîne. Femgoh bidin Hemê Hecî û Leyla yar. من گو هفته ده گو هشته قلن قریا خدا دشته لیلا یار من گو هفته ده گو هشته قلن قریا خدا دشته لیلا یار من خواست بو بابی نداج جیگرم خونا رشته لیلا یار من خواست بو بابی نداج جیگرم خونا رشته لیلا یار لیلا لیلا تو لیلا منی تو دلالیا دل منی لیلا یار dünya alem tevdi zanet vermalya malamini Leyla yar O Leyla 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 meni tüdelal ya dilimini Leyla yar dünya alem tevdi zanet Divê ez behsa kesek din jî bikim ew jî şêweya Hemê Hecî distire, stranên govendê distire, ez behsa zîlan dikim wek zîlan û derman jî tê nasîn, kap Leylo Leylanokê, Şîrînê Şemamokê, Gustîlkê Guzbanokê, çok dayne ser vî çokê, radimîsim şev û rokê. Ha di vî navberê de jinekî bi navê Leyla Dîlan jî heye, ew jî li ser Leylayê distire, dibêje ax Leyla Leyla bermaliya malam Leyla. Tenê neewqas Heval İbrahim jî ji ber derdê Leyla gelek bi gazîne lê ne wek kawa û Hemê Hecî an jî hinekî din gotiye muzîka Heval İbrahim hinekî pop tîne bira mirov lê bi ruhê arabesk ka ez dibêjim min ewqas got arabesk şaş neyfem kirin ez lome nakim ji bo arabeksê bêlin kî çi godar dike bila bike ew tiştekî cuda ye. Wekî din mînak Enes Qaşmaz heye divê ez behsa wî jî bikim bi tarzekî an jî şêweyekî wan salên dawî stranek distire. Enes Qasî ez fehm dikim hinek arabesk û remix tevlihev kiriye. Dibêjim qey hinekî ji biye Leylaya rey min. Leyla di strana Enes da jî çewreş e bermaliyê û evîne. Yani biye pîreka malî û ku gorê dilê zilamekî ji rêzê yani. Ma ez nebêjim nabe hişyar bi Enes û ên din. Ên ku heya niha min behs kiriye. Ku hişyar bin jinên Kurd êdî bi van gotinan nayxapandin. Piştî van gotinan ez behsa koma rewşen nekim nabe. Lewra Leylayekî koma rewşen jî heye. Vî beşê de em wan godar bikin.
Derdî tu kulüm Leyla qemet barime, zindekî bê tu Leyla zindan malime, ey havar zindan malime. Leyleyek din a Kurdên Rojhilateyê li ser gelek platforman hatiye belavkirin, bi taybetî li ser YouTubeê. Ev stran bi Kurdiya kelhûriyê û li ser nav û dengê Esker İmanî tê zanîn. İmanî stranbêjek Kurdên Kirmanşaha Rojhilatê lê hinek cîhan ez rastî agahiyek din jî hatim wek mînak tê gotin ev stran esasiya Alîreza Ehmedî ye û ew dengê em dibîzin dengê wî ye. Min bixwe zêde agahî bi dest nexist lê vê gotinê jî wek têbîniyekî bu ara parve bikim baş dibe. Belê ev stran jî aliyê xortek ve jî hatiye strandin. Rastî zarokekî bibêjim hîn baştir e. Lê bi rastî jî dengek gelek delal û paxişt li vî korikê heye. Maşallah bibêjim ji nezar û çavan dûr be. Vê çaxê em êja jî goh bidin Esker İmanî. Dikarim bibêjim hinek versiyonên vê stranê jî hene ango hatine çêkirin û li ser YouTubeê jî gelek belav bûne. Bi taybetî jî wek şêveya remix ji nû ve hatine şîrovekirin. Nizanim bin bixwe zêde neeciband, orjînala vê stranê bi min hîn xweştir hat. Lê dîsa jî bibêjim wek mînak Sîwaro û Kerem Sevinç ew bi şîrovek xweş vê stranê destêrin ev her du kes. Belê niha me gerek behsa Leylaya berengaz kir û gotin hat ser Kerem Sevinç. Baş e ez ê vê beşê ango beşa Leylaya rindik, xweşik, ciwan, çewreş, eşqa dilê xortan bi strana Kerem Sevinç bi dawî bikim. Wek min gotibû Kerem Sevinç strana Leyla a Eskerî İmanî jî destêr e. Lê Leyleyek wî jî heye bi kirmanşikî an jî dimilî. Gorî min muzîkekî gelek xweş e, dengek gelek lê hatiye. Em Leylaya Kerem Sevinç jî gotar bikin.
غمتونيو عالم سبيو تكمراشي از مران ديو ملم چوتو بني خوكوتو چمر كام گنا ماري نوسن زوتو بني خوكوتو ملم چوتو چمر كام گنا ماري نوسن زوتو Leyla rındaroyum, Leyla vora koyum, Leyla kaino gula bakço Leyla, Leyla rındaroyum, Leyla